Blay pi barosh ka thup khobor jungi ke don Bosco Media Network. Kimat ki bakong samen ta ka sngi kilong. Sedang rung ki pisa thok na Bangladesh, yo tam ki BSF sanpusan hajar. So sat kinong let nong wan hakeleng kinong ba district. En penlong film festival na do ka khat saw hadu khat pratarik ulabe. Ban biang lut ki kot jong ki lai spa nyopu khandai ngot ki kertong. Tumentang ne phaj ki khubor ki bakhambania. Kiri runar kila sedang banshim kabu ke election ha Meghalaya da ka ba penrung ki pisa thok na Bangladesh. Kumba ka pau menta na ka jingyo kem ki Pulit Border Security Force BSF sanpusan hajar ki pisa thok da ka lut san spa tengka. Ki BSF kila thuet ki runar ki ba persang ban rung tu sa Meghalaya na Bangladesh ha ki thain kyang ka ba hasenda ki khaput rengkat berkane ka pisa thok bakila brano shadin ban light na ki kti jong ki BSF. Yakani ka pisa thok nalit IT sa kyang police station. Ki ambulans kit nong pang bagi pal ba balit bawan hakeleng ki sorhe haki district jong kani ka jilla kilangat haka sosat na ka jingyat lembung yat sahu kinong bo jong ki kertong hakani ki election banwan. Ki Borsen Shah district ki ba pentre kam ya ki model code of conduct bat ki Pulit kimsham la satya ban bat lakam bat ban pentre kam ya ki an bat ki kendon balabu da ka Election Commission of India. Uba Commander Shang Pliang, President ka Meghalaya Filmmakers Association, ula penbenapat ba hak pratarik ban penlong ka Meghalaya International Film Festival nadu ka khat saw tarik hadu khat pratarik ulber. Hakani ka sngi Umanich Singh, Regional Director, Indian Council for Cultural Relations, ula pelat pat ba ka logo bat ka website jong kani ka festival. Uba Commander Shang Pliang ula kentui ki khna school bat ki samla pule ban one page yakini ki film balashna da ki director papau nam ka perthai. Ure thua hite ki sngi en pen I hadu nyau pautli ki film ki ban kentup ki film papau nam nari Norway nari India bat na kanika than. Dia ngak puro ini jing terpat ba nari yang kipai ba jong jalan bagi yawan ban saki yang ke festival haga ke festival ni kwa ban register lupa ni kwa ya ki samla bagi register gani ke registration in shim spa di ka tam dari belum ke bai baik film dari belum tang pengintip kanongot ki banwan nama apa si kirsim spa di ka pila ban pet haga no hall new public film free nangta ni yakini ki samla ki register in ailo ka sha ka do ki te ita shispa dikan long ayu belum tang bangin yo bandip ya ka registration te ngak kwa ban khot ya ki samla ki bapule ki college nangta ki bapule ki school ba per bakin ban saki ya ka festival makin don lu ki student na ki we ki jela ki ba kwa ro bapin yo ka interaction na breng jompi bakin don lu ki director ki ba paunam ki banwan kentup na ka Bollywood ban nasyabaro hak ba pila bani interact baki ndaladap ka film pila bani keren bani pi interact ese pila ban geli kan inspire ya pi khamtam la fi kwa ban long nong shna film te kadi ka jingtmu ka ba ngi kwa ban long ini ka festival ko magalong kamni tang kata ba ong ka tamasa nai kumno bangin bil ya kata ka film industry ha ka jala ka jongi bat ngit scam bat ngayo I ba kadon ka jingkerman ka jala ka jongi bat ha ngadon ke jingkermen pa lada gilala sisya bandon di kisnama hall hak leng di Jakarta dan ke industri ki jungi kan sakiu bat ki babun la se kilala ban plan ru bak acting kan de ka way ki career ki jogi hadu mental se ngala ban ong ki babun ki samla lada ki plan ki career jogi hak acting ko ay kadang kampat da ai that ni kata kamai na kamta jogi ringa nes kam nomination man bala da giladon ki Jakarta ki babiang ki samla ki badon sap ki la ban plan ru ka career nam ta jogi. Ki khubor na keleng ki district jaka Meghalaya kilaya thu balawan thep kerteng na hadu laispa nyau pukhandai ngut ki kertong barbaro ki kot ki sla jogini ki kertong ki biang na dong shadong kasngi bak hadu ban weng kerteng kalong hakashi pauterik ulber ka district ka babon tam ki kertong kalong na East Khasi Hills kata shispa arngut kilong kemi ki bala thep kerteng kilapoi lai pu nyongut habaro ka we ka jilla Baro ki kertong na East Khasi Hills ki bathep kerteng na kabenta ke election MLA ka banlong haka arpo nyau terik mentau benai kila pendep ya ka scrutiny ne ka si ha office terekam udisi Shillong badru hakeleng ki benta jong ka jela. Hakakot. Kajingnya shun kala sedang banmi perthai na kajingnya perseng hapadeng kinong kersan jogi parti hakani ka jela.
Kidak kishin jo kani kajinge shun kelas sedang nasionong charbata para kabahab hapo Phulbari constituency hapdeng katu kaningut kinong kersan jo ka NPP bat ka AITC. Kalami kajinge show hapdeng kinong board ka NPP bat AITC hakaba Nozrul Hok ula sya sango kinong board ka NPP laong ka khubor. Lapentep marmar syaki pulit deka FIR ban temnya kani kajingkan an bat ban kem yakitu gibadon kti hakani ka kam show brio. আমরা তো টিএমসির মানুষ আমার বাড়ির মধ্যে বিল্ডিং ওরা দল ভাই আসে আমার বাড়ির মধ্যে অত্যাচার বাড়ি ঘর ঢেলে ভাঙেই বাড়ির চেহার টেহার টেবিল চেয়ার সব ভাঙি সারখার আমার পানির বাড়ি সব ডাকে কি দিয়ে ঢালাছে পাথর ইট কাঁচা নিচে নিজের হাতে আছে এমপির মানুষই করছে Kinong yalam ka KSU war mausau kila ujor shu coordinator ka Karuna Trust ka company baka sorkar Meghalaya kala IY ban penyat ya ka PHC hakani ka snong ban wengkam mardor u Dr. Anggu Kato Yepthoni nakakam namar umjutrei hok yala kakam. Di kejingwan ni jungi ni ha shilok mendagasi namanta kejingwan jungi bani kendu ya ka we ka company ka ba shimti ya ka warmusau PHC kata ketika Karuna Trust di negara ni jungi kum ki di kot jang KSU berkisah sama di dalam ni kapor ban kapor sakapor ban yo shibun ki jing ujor hak bede berka jingtre kam jongka teka hospital ko shimti daga Karuna Trust di habangilam yang kita ki jing ujor ni kiwan ki jing ujor nak pepa long dalade ni jong mat ni letbek ni khmi long bangilap shibun ki jing na han teka PSC nama teka PSC kaba haba teka warung sa ki dona tu arpotli kishno ki di page jong teka PSC kaba kentok artli ki subsentar kaba subsentar belum ta ka model subsentar bakarani bari subsentar apa kodar ba asam di ngilam ba hagate ka hospital lomba ka main point ka bani wa ne lomba ka jingtrikam jongo insha jongo tega hospital ko warmusau ba kerteng ko Dr. Anggu Kato Yepthoni ubale naga ladon dan asisten tam hagtega hospital ko insha jonga ka jingtrikam jongo ba kimi tulba jongo tega don kathan kimdon ke jisnya jingtrikam jongo namar ba ulong upre ubong long diskill aga kam jam jongo kum doktor mar ngilap pun sen ba une ke jingle jongo kum doktor untuk pa aga kumno ban duty la ke jong ke kamram kum doktor po warung sa PSC kata kongsan ke ba wan sini ingin lali lesha po syaga office jongka Karuna Trust menne ba ujor hal tani ba nayang jungi ki kisen balang ba ki rirung ba ki badon jong kate kesno kata ba po kate ke area PSC ngidawa ba une doktor ba ngin kwa shu bundon ha po agani ka hospital nama lada udang don une yo se ni lakshibun ki jinginjar jingte ki dong kan ki ba po ga CSC Karuna Trust tadi banpa iki doktor ki ba biar ki ba la ban ai ka service na banta upai ba jong kate ka dong kathai nya jungi ban ngi dawa ru ba la da long ka bala ba namar kate ka shnong ka ba kendong ba bun ba ki bru ki ba dang duna ka tin ka tlik la da ki pa da ki wei per ki jet mreu ka shin jinge ni ku bino shnong ka dong te ka thai te ni kwa ba kane ka company la da kadang pa iki doktor ba kidi ban pa ya ude ba ukasi khara bengilap bersentu ya ten telik bengilap bani keren nak dagar kom ke ba kiwe ki ber bomtik ya ga ten telik da ten nongwe ikilap bani sentu ya ten telik te kata ga de jing tawa ka chingi ngai liang jong ki pai ba na liang jing ki sen mulang ki dot te ga area ga chingi ba chibun ki ki ngi ha ban pau ne ko por long ba ka jing dunaru habaide ba ka umbang umdi ba po hospital long ba ka umru kambiang nangta ki kalai ru kambiang nangta ka ambulan ru adu menta ngam dabiang haba syakri yo pai ba jong de ka dong ka than ka juni berkumju ru ka dawai
kambiang poliur ngilapun sen bagi bapang bersih di haptiat di dewai nagi farmasi nagi private farmasi di kadon kecil shibun bah yaki nompang nustom ki bawan hakateka area lane hapo ketika hospital kajni dan markata ngindawa ba kani company lada kadang kuat ai ka service ko biang shop ba jong katong kedai ketai kajni kidai ban biang lut kita ki boro kicin kam lada kam la ban ai ka service ko biang nangaliang jungi hi kum gino shishno ki bran de area ni ailat yamanta lada kam la ban syakri ko biang ya gani ka hospital dan ka company ngimla shi yang ya gane company bat ni thaula ni persyang thaula lagi we pat kumno ban wara ya ka company ko yang lani ngi dawa ya ka sarkar hi ya ka department health department ba kin wara no daga government hospital Ubhu Rabi Hajong ubala longteng UMDC ula petno nakaseng BJP bat ula rong klub haktem joka AITC hashnong zigzag. Ba hindi tungarong ko. Arong ang kuno na. Unbaksana talo mungsong pa. Ansini yano na tumbi muani. Ya meeting ko ukamani. Muksunga genang ukamani. Nukupa. Ansini ex-MDC Bhupendra Hajong. Aro yano na dentang Mahendra Gansni aro Salman Farani blok ni Dilga Parangba yano genang aro anseng ni ex MDC ni magapa butsu mawa blongin sli dung kuinga aro plak yano na ya Mahendra Gans constituency aro Salman Farah constituency ni yano na tumbaga pa sakanti Pada kitu ki kuboy na poy siya kabakot tat hadu banginde syambiang kublay shibun.